Ćuprijski muzej Hore u Margi Ravno ovoga puta je publici predstavio savremenu umetnost u Srbiji, a sve povodom manifestacije Muzeji za 10 koja je započeta Evropskom noći muzeja. Izložba u Ćupriju dolazi iz umetničke galerije Nadežda Petrović iz Čačka. Ovo je jedna zaista značajna i zanimljiva izložba u kojoj ćuprijska publika i publika Pomoravlja ima priliku da se na jedan neposredan način upozna sa delima aktuelnih umetnika. Inače, umetnička galerija Nadežda Petrović u Čačku, pored legata i slika Nadežde Petrović, ima ozbiljnu zbirku savremene umetnosti i održava jedan jako značajni memorijal savremene umetnosti koji nosi ime Nadežde Petrović. Ovo je izbor muzejskog savjetnika Dragane Božović, koja radi u umetničkoj galeriji Nadežde Petrović i koja vodi računa o ovoj zbirci. Izbor koji je rađen za naš prostor i za ovu priliku i mi imamo zaista zadovoljstvo i čast da su neka dela prvi put prezentovana u Ćupriji iz ove zbirke. I ovo je jako značajno i drago nam je što će ćuprijska publika imati prilike da ovo vidi narednih mesec dana. Izložba će biti otvorena do 12. juna. Pored izložbe u okviru Nedelje muzeja, Ćuprijski muzej organizuje promociju monografije o Nadeždi Petrović, prezentaciju arheoloških istraživanja sa lokaliteta Hore u Margi, kao i brojne arheološke radionice za decu školskog uzrasta.